Урматтуу мусулман бир тууганым, манау хадиске мен Кыргыз элини дайым чакырып келем. Кыргызстан элин чакырып келем. Эгер Кыргызстан эли шул хадиске амал кылсак, биздин оңдолбогон жолубуз калбайт эле. Суу чыкпаган айлабыз калбайт эле. Мектеп салбаган, мечит салынбаган, суу калбайт эле. Бардыгы айылдар таза суу менен камсыз болот эле. Мектеп мечитибиз болот эле. Бул хадисте пайгамбар айтат: "Иза мата ибн Адам инқата амал илля мин салас." Адам өлгөндө бардык бара турган сооптор үзүлөт. Өлдүңүз да. Сиз үчүн ким намаз окуйт? Эч ким окубайт. Сизге ким ораза кармайт? Эч ким кармайт. Адам өлгөндө билип алыңыздар бир туугандарым. 3 нерсени соо жетет. Биринчиси садакатун жариятун. Жари деген араб тилинде агып турган, токтобогон садака дейт. Ал кайсы? Мана мечит салып коюу. Мечит десе дамлалар бир гана мечитке эле чакырат дебегиле. Жолоңдоп коюу. Көпүрө салып коюу. Көчөт отургузуп коюу. Суу чыгарып коюу. Аялдама куруп коюу. Бүгүн мана автобус күткөндө кардын астында бир аялдама. Атама сообу тийсин деп мен Египетте окудум. Кээде үйгө келсеңиз ысык болот өтө. Африкага карайт. 50 градус, 45 градус ысык. Үйгө келгенде биринчи муздаткычты аласың да, şu жерде муздак суу ичесиң да. Кээде аялың менен айтышкан маселе, эгер үйдө отуруп şu муздаткычка, холодильникке суу коюп койгон болбосо, үйдө отуруп суу коюп койбойсуң деп эме кыласың да. Бирок мен айтайын деген маселе Египетте кээде остановкага аялдамага келсеңиз, бирөө өзүнүн үйүнөн кранды чыгаргандагы муздаткыч аркылуу стакан коюп койгон, кружканы коюп койгон, кружканы алып суу ичейин десеңиз, маркум атама бир Фатиха окуп коюң деген. Аластагын bir Fatiha'nı okup durup suda içip keteveriz atasına soğuk. Kebirler үйünün aldığa bunda köze koyup koyun. Közeni alıp su içeyim deseniz markum eneme bir ihlas okup koyun. Adam balası ölgönde ağa soğup jete durgan ne eken? Sadaka jariye. Jolubuzdu kim oңдойт? Özümüz oңдойбуз. Köçet oturguzabız. Biz ata babalar oturgan köçetlerdi kıyıp jok kıldık. Otunga başkaga kış geldi dep. Ordunu oturguzduk mu? Persiya'nın Farslardın imparatoru, padişası bir gün askerlerimen, jeldetlerimen jolda baratsa, bul atalarga okşogon bir aksakal oturup alıp kıynalıp zaytun köçötüne oturguzup attı. Zaytun köçötü 10 yılda mömö beret. Padişah karap, akıldan taygan aksakalı kelciyip, görüңүздөн төрүңүз жакын болуп калыптыр, эмне үчүн зайтун отургузуп жатасың дейт. Бул 10 жылдан кийин мөмө берет, жейсинби, жебейсинби дейт. Padişah'a karap turup aksakal айтат, балам дейт. Бизден мурдагылар отургузуп кеткен зайтунду жедик, мен да отургузуп коем, бизден кийинки муундар жесин дейт. Жанындагы жардамчысына айтат, bir kalta altından бер дейт, бул данышман аксакал экен дейт. Мурдагылардын отургузганын жедик, мен да келечек муунга отургузуп коеюн дейт. Bir tillаны алгандан кийин карап, падышам көрдүңүзбү? Adamdardın zaytunu deyt, 10 yılda mömö verse meniki bana oturguzuş men berdi deyt. Bul danışman aksakalga dağı bir tilladan berdi. Dağı bir kalta altasını karap durup, padişam adamdardın zaytunu yılına bir jolu mömö verse meniki 2. jolu mömösün berdi deyt. Askerlerge tezirek ketip kalay bu aksakal ben. Danışman akıldı aksakal barıp nesen ap koya turgan eken deyt. Men külkülü oğan bul tamaşa çındıqa janaşa biz ata babalardın oturguzgan tokoyların, başkaların kıydık arçaların biz orduna oturguzduk bu. Kelечек muğunga emne kaltırıp atabız. Kelgile oylanalım bunu. Hurmatlı Müslüman, sadaka jariya degen söz mektep salası bu, mecit salası bu. Ayılda kede aytat, oy köpüröö doңдай albay jatabız, deputatlar, çinçinine kes al köpüröөгүз bir taydın ele pulu. Bürö atasıga jıldık kılbay ele, men oşa jıldık arnagan tıyın tıpırımdı köpüröö doңдоп koyun, kıyamatgacha soğuk jetet. Men zara zaran, av garasa garsan, kim bir egin ekse, je bir köçet oturgusa, fayakulu minhu tayr, al siz oturguzan köçetten je daraktan, kanattu jese, av bahima je ayvan jese, av haşarat je bir kurt kumuska jese, falahu sadaka, siz arnagan adamga bu sadaka olup soğuk jete beret eken. Atаңызга arnap bir köçet oturguzup koyun. Elеңizге arnap bir jol oңдоп koyun, başka kılın. Qarang, uşul hadiske Kırgızstan eli amal kılsak, jollarınız oңolot ele. Emi qarang, sadaka jariya deydi. Sadaka jariya. Jıldık ötközgönдөр bir yılda misal жоқ degende ayılda 10 adam jıldık ötközöm deydi. Aş berem deydi.
10 adam 10 жылқысын сатса, жоқ дегенде $5000. $5000 көп іш қып қойса болады. 40-лық қылам, 53-лік қылам, не керек ал? Мына қыласы елемне дейді. Елемне десе десін, сен соғын Алладан үміт қыл. Екінші, адам өлгеннен кейін жете тұрған соғып, тоқта оған соғып. Ау валадун салихун яд'у лаху, артынан дуа қыла тұрған салих перзент. Бала тарбия қылып отам дейсіз. Балаңыздың килограммы көбейіп отады, бойы өсіп отады, чоңайып отады, семіріп отады. Сүйінбең. Сіз бағып отасыз саны. Тарбия башқа нәрсе. Ертең сіз тарбия қылған балаңыз артыңыздан отырып, жоқ дегенде 4 аяттан болған ихласты оқып дуа қыла аламын. Тилекке қарсы өзің сұрау бер. Көпчілігіміздің балдарыбыз, қырдарыбыз артымыздан 3 аят болған. Инна атайнанды оқи албайды. Bir дуа қылғанды да білбейді. Молда екен шақыраттан молдаға атасын жазып береді. Паланчының ұлы пұстанчы. Молда шөйетті атаңның атын оқып тұр, дуа қылады да, шығышы менен ұнытады, ойлап та қоймайды. Атаға күйе тұрған кім? Сенсің. Енеңе күйе тұрған сенсің. Артынан салих дуа қыла тұрған перзенттеріміз бар мı? Ау илмун юнтафау бих, же артымыздан пайдалы илім қалтырсақ, елді иманға чақырған, İslamға чақырған, адеп ақлаққа чақырған, білімдікке чақырған, илім қалтыра білдік пе? Же ошол алым илимдүүлөрдүн bir kitabын тарқата білдік пе?